nzimbye enumba enengo tusobola okulekera kuwosobola okufubirwa mu numba wala kujja munzikiza. Mwana muwala oyo Katonda amuwe omukisa era amuwe omukisa kabiri amuwe ebindi yongere ataba n'omwoyo kundi yakyuka ayese mwene byendowooza ese mwene ebidi atakoba alitivwana meso kaliwo kabona asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula Katonda asobola w'omusinza owangula abasiraamu mujje omusigiti musabe abakristaayo mujje omumakanisa ndi Yazid Yolisigira olwembo olwo lwakwemberwa omwana omusoga kadabada omwana ow'ebusembati enamirere nayemba akembaako nga bambi agulumiza kibomba agulumiza omutonzi nga bwe muli kumbona tutandise ku kaweefube ow'okuzimba enumba ey'omukaire Makoha Angelina bambi eyagwa mwidi bulungi omulimu guno twagutandise ku ona kuva lwaido otwalisa amatafali twaleta omukyanga omukyalo ono twamuzimbira ku enumba kunkomere y'omwaka ogwo oluvannyuma olw'amaadi okugwa amangi gakuba enumba ye yagwa wansi wabula oluvannyuma olw'enumba eno okugitaawo ate eri amaadi agandi agagwa gagikubira wansi waidi omukyalo ono ali kumpi n'enanda Victoria ene Mayuge era amaadi gagwa amangi ino gava mu nanda gaida paka eno kubukalu era nekyavira kubambi ebimante by'enumba ya Makoha okugwa enumba yona yagwa wansi wabula oluvannyuma olw'okufuna ku obuyambi okuva ye mami twatandise kaweefube okubona nga tumwirizaawo enumba wabula ku mulundi guno ngaye nabalaze tutuli kwidaabiriza numba ere yaggwa wabula tuli kuzimba numba mpyaka era nga mu kiseera kirala enumba eno tukuzimba empyaka tuli kugita mu kifo ekindi enumba ere yasooka yali wansi ere amaadi egabere gabandanga bambi gaida gagimena wabula ku mulundi guno oluvannyuma lw'okufuna ku buyambi oba okutandikawo enumba omukaire yatukobye tuzimbe wano waliwo wano waigulu upland ena amaadi galwa okutuukayo era bambi ndi mugumu nti enumba gwe naaba ewaire nga Katonda bambi ayikiriza ekizibu ekya Makoha okubula waasula tunaaba nga tukitwaireko nga we mbakobye oluvannyuma lw'okufuna ku buyambi mpuuniire eno pwi mu disitulikiti y'e Mayuge era nga bambi nze n'abazimbi onakola natulumaze nga tuli kuzimba numba nga bwe muli kubona foundation tugimaze tuzimbe foundation ayengenda bakobye nti ekifo kino kyatuli kuzimba mu kiri kuleka showa ku lubalama lwa Nanda nkoze foundation nga eri kuku waigulu erira amatafali mangi ino of course ni cement aye nga tuli kutya nti amaadi wegeeramu okubanda omukaire aba safe taba na buzibu bona kuba tutukwenda ate kwira mu kintu kirala kino kuba sente wazira ngawe muli kubona embera neyo sawa didino DJ 10 aifa tukakola tukazimba tuliye ne Mayuge tuli kuongera tuli kuzimba bambi enumba ey'omukaire tubaza mami yatuwere ku kubambi obuyambi obutandikirwako nti Katonda akuwe kyosinga kwenda mu bulamu bwo aye nga ife tukusabira obulamu tukusabira obugaiga tukusabira emirembe buli kyokola Katonda akitemu omukisa n'abantu abandi abatasobola kutoola kutuwa wabula nga mutusabira saala mwena bambi tubendeza birungi era tubasabira nti Katonda ajja maiso okubagabirira oba oli awo we munaafuna akasente musobola okutweyungako mu kiseera kirala nina okubategeeza nti omulimu twakatandika ku butandika bula omulimu munene era tusaba obuyambi kolina okuba akasobola okutuyambako okubona nga bambi tuyizaawo enumba eno tuzimbe enumba eno ewe
tutukayenda obuyambi enumba eno yenzimbi enene okusoka abaine kujja kuzimba enumba ng'enazimbira ku ya George Mwingire kale akayumba akatono twagira okubona nga omukaire oluusi aba ayenda okufumba ate abeera afumbira mu numba so nazimba enumba nga nene nzimbye enumba nga nene nga waliwo space nti omukaire asobola bambi okufumbira munko kyova obona tuli kutya nti elikujja kulya material mungino ejja kulya cement elikujja kulya amatafaali omukyalo ono n'omu ku bantu bambi abatuperereza okwida ku kyalo eno okuyambako ku omukaire ono Angelina omukyalo ono bamweta Debula era nga bambi mulokola ino n'abamu ku bamemba basabira mu kanisa ye n'abakobye kanisa ey'eitaka ey'eisande yaggwa era nga olunaku lwaleero omubiseewo okwo nga bali kusabira mu muyembe kanisa yaggwa baterewo ku obutibuti obw'emisambya tidi abajja kwiza ku isanda tidi babiseeko nga bali kusabira mu muyembe bambi ng'enjiri eri kujja omaiso eri kunyoka bali kutendereza kibumba bambi mwisuuke mu kusaba kale sebo babiseeko awo nga muli kusabira mu muyembe era mutusabira mu muyembe omwo kubanga ekanisa yaife yaggwa gye twali tutaireko ey'eisanda amusite guva igulu ni gubaluma tubange atuzira kyakola kuba ekiseera ekyo tubange tuzira tujasabira okutolako era mu muyembe kanisa ey'eisanda yali emaze ibanga ki yali emaze emyaka 5 ekimante kyagwa olw'amaadi olw'okubanga ebisanda byali bivunze waigulu kimante olwagwa ekintu kyona kyagwa wansi ki obusobozi lwaki tumutawo kanisa ya matafaali obuzibu buliwa tuzira busobozi lwakuba nti tuzira sente liri nani ninze tuzira sente tulima bulime tuli awo tutyo ayi kirungi nti Katonda era awona abaawo era wona abagaya amaadi kasita gaida gatukuba gateteganya okusaba buli muntu yalumuka ewuwe so mami tuli kukaweefuba ono w'okuzimba enumba mwampepereza okwidda eno wano gwe tutuuse omulimu guli kujja kugutya sofa okusinza ku ngeri y'oguweremu n'engeri omukyala yabeere ng'alimu omulimu guli kujja bulungi kusinza ku saite kano gendi saawa eno guli kujja bulungi akayumba kano kanamuyamba kuku bwali nti era muntu mulala n'omweddukulu onaamukuuma kaida mwamba kaida mumala kubanga era mukazi azeeyiike takasobola kulima nti oba nalima amere yatamwida kumumala era tusiima abalikola obuyambi obwo nti beebale so imwe ababeeno nkuba onotera okujjayo ku mawaya ku naye embeera ebeera etya Angelina lero mu biseera bino abaire ng'ali bubiino bukyanumba emugweku mbaire ndidangayo buli kiseera okumuluuta ku ngera bwe ndidi olwaleero aye ng'otuuka awo omufaliso ogwamuweebwa gwona gutenie n'amaadi buli kintu kiboze n'omufaliso gwefe gutayonooneka gubale kukayo kwoneka ino kiri akuba yamala yagutola yagusigikere ku kimante kaigulu ku biti enene mukafumbiro kati enda kafumbiro mwaso omufaliso gwo tiguweramu nawulira mbasulamu n'obuduuyu mukafumbiro omwo omufaliso omwo guli kaigulu kunani ku biti yagutola wansi kuba gwagwe kwenda kuvunda ampulira ati asulamu n'obuduuyu obuduuyu tibuliye mufaliso tegwiti bwida kulya ebyekyalo kayimba kala kabamu obuduuyu kabamu abantu kabamu embuzi enkoko daabuumu okusinza kuba eddukulu betuleeta mu maka kubanga era omwana wona amukanga aida akutya omala akulumukeku omala gamuleka yaleeta yatomola okwenda omwana okukuuma kyandawulo kyoba oliawo tufuna obusobozi kiwandiyenze ku numba eno kibeeku kyetwandyenze okwongereza ku numba eno twandyenze esola ebeeku twayenda eduumu ey'amaadi twayenda n'endigi ed'ekyuma n'amadinisa ag'ekyuma omugugu nga munene ogwo gomuli ku ntiika nga ife ab'ekyalo imwe n'endowooza yimu lwaki yandyetaze sola lwaki yandyetaze sola saano takasobola kufuna sente gula mafuta takasobola kufuna sente gula mafuta mukazi akairiike tiyesobola
So aye otubona kucho lifuna ebintu bino obukumi kucha kuno obuyi buli butya tutyamu kuntu basobola kuona kuncho wata kuka solar panel waigulu abantu edaba akatolako be ku kyalo kuno obukumi buli ku bwamaani kubanga ni gano omukyalo no mukaire wali alina ine kyeyamani ni neighbor we bakubamba ku kyalo eno mukumisa mbwa era mbwa era dona diriwo wano mu kitondo kino kutyembwa embwa owembwa no omuntu yakanga obukanga nakikuba muto kinga embwa erumuka ngatwala kyayenda embwa era waediriwo aira wano obukumi buliwo ba neighbor be bantu bamaani galiwo kyeyamani mwina na kyeyamani ni gano neighbor wundi okyulu yena musaada wa amaani ezirenda kumwiba kale webaza batuyamba kwa batu obuyambi nadala abatera amaani mu kaweefu bono okuzimba enumba y'omukaire mu muzinalo guno kendo okoti buli kintu nkyefuze twebaza abajanga nga batamukyalo ono obuyambi ndi tubeyanziza ino mwebale era mukozi omulimu munene ino gw'amaani kubanga omukaire abaiti yesobola yetweyanza byonna byonna gemutola katonda ayuwairizeewo osigairani nsigaire nga ndi mwokadde bula owawa owe nakigobi omulokole owe ku kyalo kuno ekanisa yange yafuise Victoria International ono bulokole obwenda ino mami kirwaki oyenda ino bulokole lwaki nenda obulokole nalokoka ngera ndokana mutima mulala kuba naye mukyaki ovu Uganda navwamu biki biwayatula oba olya kuba ndi dimwe muzira mu nsoni oba okuyingira obulokole bakati soko yatula ebyo bakola ki biki biwayatula mu kuba olyawe bibi era nze okujja okuloka ngera ezira bibino binali nkoze ekyandokosa bwali bulwaire nalwala kikulukuta emyaka mukaaga lwaje nibansabira nikiwona awo nalokoka era abekanisa nabawa neitaka ituzira kizimbe katonda w'amaani kitibwa n'itendo bimwirire era kimwirire kuba nawona ekikulukuto oh my god katonda yakutola wala tuli wano n'omukaire Angelina Makoha era nga bambi musanufu omukaire embira neyo kaweefu batandikibwa kwene enumba yo sanuka ino webale kino wali wakisuubira kino muna tunabona suubira ndiranga masika webale kunja ya masika ako wali osuubira tusobola okuzimba enumba ya simiti nga tetujja kuzimbisa bitakataka kinabandidi sinamanyanga so muloba irobona otya mule mu kiyumba kiri byembona mu bingi maadi kalimu mfaliso kyononoka okubanga oli bafuseeko amaadi aye nga ndimu abako bafuamo bali awo abatako balifuamo bali awo abaseka bali awo aye eze nakwira njeko kyabalamu aye mbekano bakyakola ngo ate ono Angelina awo no Angelina ali omukazi wabamanga ali mama katoko obasimbira nyumba ali kusonkesa kuminwa mukairo yogera ku kwino bambi bankobye mulemu obairosula mbo obairosula mujoko ni mule mbosula muno obuduyi tebukuluma kindu orukanga ko sula kuluya oba nayo mu nyumba kubanga befi baliwo abaibi benja kuba nti obuduyu tibubapa makoye mu numba binya ese ndimo nafukirira mbamo nabyo wobita kuliya abaibi babitwala batwala era batwala kuku so batwala engoko 30 batako bituyu batwala bisatu bekaneze sineza afuirwa abafuirwa amwena batali kufuirwa mbekano nako barasi yakola ali esitienda ndekane n'abantu aya bantu bene batandika babiri bari arasi uyo oberano wakolukuta neundi mundu we bacha balinga ngengoko etambuleti becha bakoba nako mubireke twabireka aho tine kulira niko nalira era nakhalaka makhalako nacha mukanisa kabiri nakhalaka makhalako ngandi kulira buliri abuti wote yinzoza
kyolina kyo yabasakira obusakire omuntu oyo yaidaka yakwiba ko obukoko bwo bene baga tibali baala tubonaawo nga ndi mukumu. embwa ine embwayo bagikuba omunwa kiyakola kiye bagisala omunwa. Embwa bali yali amagi ezo naba ndinayo mu nnimiro ekyo koba kuli kulima omwoko nalekamu embwa etenduuke. Embwa eyalekawo tubitira yajja yabitira mu miryango gyabe weze etabitangako. Embwa yaba yikyekola kyololololololo nakoba bagisala omunwa baba benda kutema buteme batemeyo lino. So enumba eno nzimbye enumba eno nene mbaire nenza okutamu ekisenge kya wagati ITD nga amatafali gana atumala kuba ndibona nga ensawo nsobola tamalako kuba eno amatafali mazibu ga kufuna ate ga kunonya bunonya tuli kunanda. So nalekawo okunti katuzimbe paka itali tubone embira amatafali gana gakaliwo nzimbye enumba ene nga tusobola okulekera kuwosobola okufubirwa mu numba wala kujja munzikiza era ana emunjikiriza enungi otyama aye kibi kiriwo mabaale kekyamangi mabaale kenesa kurubu kakukuba tabadali nenda ndiyafumbire mu numba bwene. babona tibakowa bakuba abantu amabaale tibakowa ku kabiri bakowa batyewo mulimo wandikwa toba okufunamu ofunamu ne bitu ku kyalo iwo waluba kulambala ndolo wataka kutambula maka g'abantu gokuba ku mayumba mabaale wawuna kuncu walira obwavu waliranga wotaate endu ikayingeza mulimu gufuna guwakozera bula wa mazenga gabwire ko kuba mabaale numba dabe ne mabaale owulire ido nabeerawo muli esetitendukanga nabeera ndiawo muti mwangoma ngambona etooki yikya yene efuwa mu kibali aye embwa kyawuyaka kitenduka eno embwa kyatandika kusama yaja kuno yakosa embwa kipopopopopopopopo esemutere kubwa amezi tambwene yamala yekyali nakuba yenda kutola kyawo sena nakuma natyama mwene yakosisye yakowa yamala yereka esemubona ndi nameso kange. So ndese seminti wango omuti baje naye esiraja naye bamanyire balize nduwongo nangaho ntire okuleka ate nga nza kyakukola ntire tubo seminti bwe tujja okutandikira ku ido nakanti kangulire era kuba olugendo lwagala kinamba konti niwe mndu okutuuka abazimbe batandise okola ki okola aye ndi kutyo kyobwibi okuba oti kuli kwa abayibi esirana ekyamo batya. Okay. So wayongera okwebaza ddala mami eyatuwako ku obuyambi buno obw'okuzimbira akayumba gana ayitirowoza kisobola obaawo muna tikyakabeerewo aye mwana muwala oyo Katonda amuwe omukisa era amuwe omukisa kabiri amuwe ebindi yongere ataba n'omwoyo kundi yakyuka aye esemwene byendowooza esemwene ebidi atakoba alitibona meso kaliwo kabona kuba tusobola kubinonolayo oli nibyolowooza mutima gwo kale. So ife leka tujje mu maiso n'okuzimba leka tuboneko ku amaanyi eganatutuusa katubone ndimu eisubi nti eidda kuwa aye obuyambi era bukaali butono aye didinga biddakola ki ekiriwo nti nze nenda kyentandise ku kyakola ki kyawa so nina isubi nti bidda kuwa bijakuwa era tusabe Katonda nga n'omukulembeze waife bidda kuwa bambi. So oyo n'omukaire musanufu olw'enumba eno era nti tusobera nti ekujja kumuyambako nga wowulire tebe bamusekanga mu kyumba kire ekikaire nga bamusonkesa ku minwa baseka yafuuka nseko d'abalamu aye otunamutera enumba eno erikujja kumuyambakoko nga omwidi ebyala abantu tibangu ebyalo abantu tibangu nenze jasi omuntu wakupangisa ku wirubalo aye ngeri yalinayo ku kyalo kuno naiba najayo nti nikujja kukuwanga sente okugipangisa nga abaana bakugizanira kwa jinimi abaana bakugizanira ku bwere ndikuwa ndikujja kukuwanga sente kuli balo eno paka enamala ozimba anime. So obona erala abantu ab'omu kyalo nga bambi tibangu aye wona ekiri emayugene ekiri eiganga
nekiri e Bungereza nekiri e Idinda nekiri owaife ebesede ensi eto weeri buli wotambula aliwo okusomozebwa aye ekikulu kiri nti ngaiwe omuntu osobola otya okubita mu kusomozebwa okwo oba osobola otya okuba mu mbeera lyadona edda okusomozebwa okw'abantu bambi tijja kusulika wano aye nga bambi tusaba obuyambi tukalina butono tusaba obuyambi enumba enewe enumba nsitwire enumba nene kuba ndi nenzo omukaire ateeka okwomo oba nejokoni ng'asobola okufumbira omwo kuba eno nga wenkobere nti mu nsiko okuba kuliya omuntu asobola okumwerinda yamukola ekibi nga wowulira nti eriyo abamatooki abatambula obwire so bityo sobola okutuwa ku buyambi bwabona twayongera bambi amaani enumba eno nsitwire nene nga ya bisenge 2 aye nkale kutaamu kasenge kawagati kuba ndi kutya nti tusobola okulemera okufuna amatafaali agamala so bali kuzimba kumbali amatafaali tulaba nga tugafunye nga n'obusobozi bweyongere sente leero tulida kutaamu wagati bambi kyendi kwenda ndi kwenda enumba ewe mu mbeera yona ndi Yazid Yolisigira abakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos.